Yo, Urban Rebel Culture Podcast, Pandara Sisilo. What you might call this, the face off. We got a Yeah. special guest, Right. legend in the building. Yeah. The Neko, Easy. Yemonna. Kana kote ntse re le batananyana. Ke blawa ka diamond. Blawa ka from way back. Wa bona. Yo, man. Before Postman's bag. Yo. Wa bona ntse le di garden South Africa. Bless it. You Bless it. introduce yourself, Bless it. man. This is 16 Star Point. Maqeba re ntse re a tshela ka aseng. Maqeba re ntse re a tshela ka aseng and still the same. Go ntse go lelalo re ntse re pusha. Me here coming mo go nna mo go lena Majita ke fitse for mana culture is still it's a phela go na le hip hop ha e chai wa bona ha e chai it's just allow gore ke di event ke bo di eng whatever wa bona but ano ntse re lela lo ka deng e one wa bona so deng e revive is the urban rebel culture wa bona yeah watching the videos and everything le Majita ke re mana Majita ba pisha bo di track ba khona lo ba repe gape ka I mean bona amonna ke ga mana ye I khona this thing is calling me back wa bona it's calling me back I need That's the point. so ka tla ka mana I need a body to catch man And what better place to catch a body? Where? Yeah. Obuse scripture lady eng obuse eng ke ga man I need a body to catch wa bona ka mana gona tlhore engwe ke tla kgaolang because di sabole tsa ga ilwa ke di lwetsa ela but ga gona motho wa bona ke zo go khantla ka maganong ala gona motho ke practice mo go eno wa bona so I need someone gore ke bone for a blossom mo gale mo go ka wa bona Close rusu e bra but I keep them clean man I keep them clean I keep them clean like di lwetsa ela sharp ke di bile sharp wa bona So mogolo like so ke na gano but taking it back like to those days still it's about Ghetto Bay. ai mona maybe before Royal Arena ghetto based ghetto based and it was I mean I gonna go blind man wa bona especially ane re tla ithuta go start go repa ne it was 2005 wa bona it was 2005 re ne re le ka sunelo it was me Knex and the late Professor Delton respect man RIP to the legend wa bona To this day. so those guys re ne re le barago hela ga sgela ne Majita ba isate ba gona le pina go itlega intsa ba re dansa ka hlo ha re le mo re representa hae bokgopo wa bona that was the track ilo ano clear batho ba fute mo chekate ba ipotsa re mona ke bo mamba no ba bona lot of niggas rapping niggas ba di hate wa bona botsa re mona Majita dintshang wa bona Galon ke rona re sata movement ka da ka bo sports go tswalana wa bona o tshela sport kopana le rona no tshwantse ipotsa o betsa ipopo o itse fore ke rona ga re itse fore le stampede ntsa le ka ding ka da ba ntsa pusha ma ka selong ko timeless record yeah shout out to Stampede wa fethu Shout out to Stampede. mogolo ga le go tla betsa di repe tse dintse di blind ba re ipotsa fora mada man wa khante da man blind wa bona o blind still now I respect that guy wa bona blind so no yana after timeless ga tsa go record a track ya gona pele so wa itse re tlo go fambola first track ya pele obviously re tshwara le Majita ka bo studio bo eng wa bona bo facte ba teng facte al mogolo facte bo Mike Tequila mogolo bo basic wa bona ba tege mogolo wa bona after that ga itsa go tloga mo Majita ba bona fa Majita ba na le potential wa bona ga go ke ga bo di computer kae ga makgoeng kae ga mbiza ga wa bona after that tina re mona
Reason wa bona a etsa gore Reason that's na producer ga rona besa di beat re mona ke pusha di beat wa bona then ra pusha di loose tracks man wa bona bo Ghetto Prince go tswa ga bo States ka da wa bona ba re utla almana ra pusha la re utla le lena verbalist wa bona ka go bola njalo ne re invite go garden mona ne re tla ka maoto from phase 2 go States ka da mentality the other mentality the other re tla so ka maoto re ta ga bo mabiteng re ya garden ne ka 7 busi re tana maoto la ga boa re go hela late da re boa ya re le 4 ka maoto re ya ka da re ka botlolo mo tseleng ga re palame taxi re ka botlolo re tswa so re ya da hal ba bona ya go bola garden Chinese garden and then Chinese garden ke itla kopantsha mauthi re ka go tlhagella Chinese garden ga ele di session and everyone la khona go aka betsa bo mashiri ne le platform man wa bona and ya gola ya nna blind because bo khulexe ba tlo go itla that's fine bo tuna se na lulale da wa bona la lulale da money nice nowadays money nice go tlo go itla batho ba ba ya man go tlo go itla batho ba ba ya and a ke itse fitla be o tlang correct mo golo for it ransa mixtape in fact ransa mixtape after I am hip hop elano ene tsentse majitala botlhe ne se rona verbalist na le teng o teng verbalist bo demo bo Vicious T the late RIP wa bona bo Toxic ba le teng majita so the whole lot man majita around bo basic bo ma wa bona so kana re pusha no khona go gatisa ko bo basic ko studio sa bone bo fact e rireng ba bantshe mixtape rireng so it was a lot of whole culture ya in Sandy mixtape ka nako tse wa bona but battle rap ene se to me ya wa bona but daring ya battle rap ko bolelle for etle yana ituma wa bona ke bo verbalist bo Deltin bo mang ka hoya la rena wa bona ene a re bua ka goya la rena e tlhaga gakala braka re ne re le ka parking car kana re utswa car park was kana re utswa di cable ka da le collector gona le box ntse le tenda mo khwaneng da wa bona so ne le plaka da ela go sound nna teng ene in the tleke buendeng di hits di tle da re follower wa bona the way bana ba le ka teng wa bona ma ka nako tse ba sa gone gore ba ne le dinyana le go bo pack off se bo eng a ka tlo bua maka ta le go bo pack off se bo eng bana ba ga kwalla ko ntle ma movement wa rona that's why ke supporta movement o no yana nna wa bona because movement o ha o supportiwe ke bo mang gore eng ke rona ela go tla o tsosolosang wa bona ka gopola to ka dinako tse plus nna kana go ne re recorda ko Gami Amiland da go Amiland the prince wa bona nna mental wa bona archives the archives ke rona re started stable sa Gami thank you bra ke rona lata straight re le go poetry se ya heta tlo go recording ka re lo record ga start stable because le poetry to one it initially ne pushwe ke da mona mokima o le kana ke ma as by the but lena le pusha on another level ye mona ke gona ga ba tshusitseng bo as bound go ja go zubo mamang bo hector bo Dr. Khulu ela bohle kana ba tshusitse ko ba shu bana ba tla go di sessioneng tsa rona after di sessioneng tsa rona ka ba dira line tsa bone because bona ke bana le di connection le bo arts and culture in bone ka ba ipusha ka di arts and culture ona ne re ipusha ka so ke I am hip hop after I am hip hop ke local slagger o ka re ba isa through the journey ya
local is like I blind I was going through a lot I was going through a lot how span how we ring but hip hop is to keep it alive so music yone o dula go keep it alive no matter for ona le span or whatever just la ke di beliefs tse ano gona motho mong pressure nyana yengwe tletla go gatella for mana witse ke kotlong wa bona situation se ya hip hop ka nako tse high patalo high dire eng wa bona so tshwantse o ire go zama wa bona le focus ya go ya ona go mo zamo pen script wise eng ke eng ya ina da go nyana wa bona because focus tse ga go span that's why nako ngwe itlhola ke re a go matleke hip hop is special not fashion 24/7 script ke se fakela di 7 korela tactic ka AK47 mpule ka le betlelo bone o bone e kere a go matleke hip hop is special not fashion 24/7 script ke se fakela di 7 korela ka tactic ka AK47 pule ka le betlelo bone Wela spete. So a compare le 16 ne. Ona le music o montšha o ntse o dira. Ke na le music o montšha but al no yana go blind ka gore wa bona motho ha so engage bolonyana tsa bo di audio mac ya bo di online bo di ntse re teng that's why re leng teng as even rebel re tla dira make sure di viewers di kra music wa mfeto ni trust ka blella la mano dira music mo nate blind ba feel se le mo pota garage ya hao Yes, 16. How close the chaka? Thank you for etela. So ba golo ma. Bail out. You didn't say anything about bail out. Mogolo, we appreciate having you here, Mogolo. So Mogolo. It means a lot. It's again like how ka sheba most uji respondale ya ba golo ba blind yo. Ba golo ba blind. Yo ya ba golo chatli. Tsala ke ga ba go katela o ntse me batla ka skata go tlhoke o chepelwe batla ka skata ba tshele mobu o ntse emela ba blind ba golo selo 16 a ritse o batla betlele mo ba fetse 16 ke batla betlele nna ke batla poof ke serious ke batla poof keep your ass to the ground to ke serious ke batla poof don't sheba yana bail out ira ke batla poof tsa go tsa bagolo ke tlo betsa di flying kick ya nong bagolo ke go ba poof o ishang for o isha ka nna no yana ntshebile yana a ba fila for a ka mbetlela ha tle Open Rebel Culture wa fetsa the proposal is out. like subscribe I'm outside like subscribe notification bell Remnate Shop ne Yeah, we out.